Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Rongmongwe High School along Samagra Siksa Abhiyan Lapen Jirsong Asong NGO Tum Chelangsi Education Awareness Program Kepadopon. Jangmi Puni Phaingkora Sirkep Arni Lakhakre Troxy Socheng Dhenta Constituency ke Parlo Rongmongwe High School along One Day Awareness Program Training with Gov Department and NGO for Prevention of Early Child Marriage Aputhak Samagra Siksa Abhiyan Lapen Jirsong Asong NGO Tum Chelangsi Osomar Atum Koson Silo Kacharli Anathu Paprang Dunji Mapu Jasemet Early Child Marriage Pu Alam Thepi Enpen Maipadupon Bang Somayalong Alohiaman Pen Rongmongwe ST Pol High School Headmistress Sis Anita John Chetongdun Lapen Biren Teron Rongmongwe Municipal Board Ward Commissioner Ajit Tobi Cleared Up English School Principal Bibison Kathar Social Welfare Coordinator Atum Chetongdun Mayalong Sis Anita John Penangan Arlok Kaching Thurji Aphan Non Malom Osomaratum Lokacharli Amen Pen Penangan Kahing no Anathusi Paprang Ronga Sonsi Thekpon Long Lasi Lahai Amu Pavirji Aphansi Education Mission KNG Abangsi Akenang Sot Athe Education Jongsi Ave Pulotangte Amek Kaselok Ano Kang Thong Asonsi Mandeji Lapen Artake Kom Penjongsi Penan Kedo Piso KN Pulotangte Ilitum Akaike Un E An Parta Mo Somar Akainon An Sosesi Katikuk Thepikji Puhai Huyalam Jethanpon Education mate hikha tokbor pen ilitum ko ana jakong luma pen ko pipo ilitum tokbor kacari nangkok ma la ilitum pin minang an la saratum pen ilitum pipon lo usumaratum han lapen usumaratum lapen angko la dakit hanbang alang litum stame ilitum along minang anang kopredun lo alang litum mio lapen ilitum panang curu lapen usumaratum han stame nilitum curuji alang litum nilitum kithan kimum pen alang litum tame nang tenpik lapen ko alang litum ini samjin pen sinang karjidun lapen litum pini labang so awareness program important of education lapen early child marriage aputha ke nilitum mahin penta misen si rada tumpan atumon japon ji pusin litum tamathapon asin lihin pen nilitum la labang so program ke nilitum la jir song song NGO NGO ji child marriage আৰু importance of education ইয়াৰ ওপৰত যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে ইয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতখিনি লাভৱান হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি আশা কৰিছোঁ এইদৰে যেন আৰু এনেকুৱা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হয় এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু আগবঢ়াই নিব আৰু একে মই আশা কৰি আৰু সকলোকে আজি মোৰ স্কুলৰ আমাৰ হাইস্কুলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ বিষয়ববীয়া আৰু এই NGO জিৰচং আছং NGOলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ Pimana pili nahi daga election a branch sondana pili bom
SDC के रिस्टार्ट पार्टी तनोन के जाएगा थार फन पुदांग लु पुदा जाएगा थार बांग से NGO अलंग इलेक्शन कमीशन लोग के रजिस्ट्रेशन बेला अपन लांच होता कली नीली तुम का विलो पुता नहीं तुमने नीली से चिपित तुम बोम हाला होय मेघला फन पे के पैगी पू के फ्लैग ही पुता नी तुम सिंग जाएगा थार नहीं जाए हाला सोंग थाक सी नॉन ला आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक हाला सब पुता तनी तुम सिंग जाए आधा के जाएगा थार नहीं जाए people orang nih jadi jong selang parti yang tangpik alang si parti hok pulut hala hello jaga thar bang pudam jalan kala peno lang chok chi alang sakuri klem hut ki chok chi klem dalu ne ki thek thelu ne ki chok chi puta alang chok chi lo lata ki thek the ma si pi chok chi dalu puta alang chok chi corruption posi sonding haklo puta alang chok chi alang retirement death pen asakuri jutkok pen ningkan cap alang pension aga tangka chilong le dat nai pe kam hala hello lang chok chi the na lu corrupted pule pura poklana pule pura chok lu karbi alam pen ge alang ke poklana nili plau pu kerta hi mene bani li pu tung te se ta pini ga alang le bang nang chor tu grok posi ni dani yena koklo alang li ke poklana pasi non dala party kam ke klem chot chobe choke po la ka do be po jene tene alang ke MP MLA ko pini son bak charbak lok thagi mene po phansi claim chot khe phansi claim kali khe phansi claim buta hoilam ta nangji dun po armed forces dak army phan jakong pidet ning haling pachenek je phan jakong pidet abang ta lata nangji dun hai ta hala lang ni yai tane sono na dusi na phan karji alam la hello non ta ka salam tek sidela bena parabang ta dak GP tum sipulo development claim pik lo pulo sita pinia ke jo na alam lo dikolong medical college hospital do medical college kusipu etala so medical college along non anta jo holi pindak staff kisu dak tan lu puta dak langani pupu dak langani pusi mane phange dimapur refer po ha dimapur mane medical college apanta dimapur giant hospital hala ke private hospital hala mimuna ulote dak ka developation avelu asi take SDC sonia son thamalam phansi dak ini ke ching room lo SDC ji pang tang te blote andolon claim tu the blote dak hempe talong le lo hoi tara ne lo council ja kong ta aku chiwan thu ne lo ang ton lam dak do lo lasi dak SDC pak SC KNC aso group tu mana ke pang tang pensi ke chi song pedu thu si la kang butang council ja kong anta ke wan edja phan la ke chi sik lo la pen election hai nang pu election hai nai putarat au nang pu ke so phan si chi sik lo la pen na bangke litum hemprek hang pa nang pivek ni alam thi pena pot dak hemprek nang pinang atumi tani tum dun mane BJP prime minister ke wang ulte dun me dun no polam ka bolo dun lo seta appointment hang lo dak karbi anglong long wang vek ke alang li dak memorandum deng lok ke kon nang po alang lam ni tang det pen minute ke photo tang un modi nitum ta kadu ke tumule thanji ke deke mini simini hini ta cholu pe pijurun lok po ke tok tang dolo sar apona tum se che man ke kichak lo po nang klem pinot pusi mini simini hi pe se jut ko hi sita angli landa po chi ni asi BJP ang bong ta kola non mudi pen lau mit sabang henu mu chota son sin ni theklong lo personal APHL sia songpen jangmi poni phaing kora ner cap arni KARBI ANGLONG district press club asai hemalong pherang kyaman kangipo Prime Minister Narendra Modi lapenda KARBI ANGLONG ke do CM MP MLA EM lapen MSC atum sitami autonomous state alam hangbong lopu nang pulo bon sitami nona pora hut PM Narendra Modi kiwang ahut sitami autonomous state article 244A nang pipo pusi rat atum lapuson ning thedam lo bon sitami article 244A ke BJP asong pen ke nang pipe puke chinidam pamelo pusi APHL sia song pen nang pachini pon labang swa mai long PM amat sitami labang swa lam masap su ta ning je pusi APHL sia song pen pachini pon BJP atum tak CM MP MLA atum MSC atum anta bom alang litum ta han bom lo pot Prime Minister ke wang ke ilitom bhan autonomous state under article 244A sinar people silitum ge ning ki theda da KARBI ANGLONG wang si ilitum bhan autonomous state
aprang pen alang litum nang cak pik lopot lapen ladak KARBI ANGLONG BJP atum tak CM MP MLA atum MSC atum mantap bom alang litum tahan bom lo popot Prime Minister ke wang ke ilitum bhan autonomous state under Article 244A sinar pipo silitum ge ningi theda chong hong ding lo ruini rui thoma frang pen Prime Minister Narendra Modi da KARBI ANGLONG wangsi ilitum bhan autonomous state aprang pen alang litum nang cak pik lopot lapen ladak KARBI ANGLONG BJP atum tak CM MP MLA atum MSC atum mantap bom alang litum tahan bom lo popot Prime Minister ke wang ke ilitum bhan autonomous state under Article 244A sinar pipo silitum ge ningi theda rat lo son si chong hong lo nitum chini jema BJP juga nang pipi puge ane pini ke alam klang dak lo Prime Minister da autonomous state alam ke sabta ninge je ili tumhan autonomy 6 schedule ka pangtang ni po alam da sabta ninge je 6 schedule alam da alam li parno namde ili tuma chief minister ka son thaksi alam li da parno namde la pen ili tuma CM alo je top on FC alang li tama thap clear pensi hadak ninge dulu seta alang li kan ninge long ta 6 schedule pangtang nani po alam ta alang li ninge je la pen ke autonomous state under Article 244A ta ke long lo by du ke hang lo po alang li tu ninge nu de la si de du KARBI ANGLONG autonomous KARBI ANGLONG la pen di mahasau ke do amulu ketuman ke inglong arat tuman ke ning dupik kong long lok anta otonom demokrasi ateng ben ke alang litum sigan ningye nang ya tum lo seta alang litum ningye hai bom seta ningye dunne de kan ningye nang ya hai ke niye ye de ha taun be the ha konan ne rong be the ha republic day hut Independence Day hut lam kan ningye lam suhut an si alang li ningye chop titi alang li tum ningye chop titi hala dak ke kan ningye nang ya dim gali kan ningye nang ke prime minister ang no parliament along si kan ningye nang alang li tum po an opportunity ke me our side ke me ta alang li tum and edel theklong lor lo ili tum la BJP tum thuke ke hang ka li la ke rat atom man ka pachu be chalana la si ke hang nang ya thai ke hang nang ya hut ke hang nang ya munit ang no ke ninge dun thede la si dum ning oil lan chok takali ason ka prek alaman ta ki pilo mesen lo pota pupe west KARBI ANGLONG phan ham ren alama bangai parno ta tu the hala thoya jo lamsi ucok kolonga lage thoya ju lage kolonga long biko klade ali ge doge la bomali tu bihari tu manje ali do lei dakta ha hamren ta ho ha rong hang rong bong ta so ching ta ho kanduli ta ho hala ge lam alang le tu hala daka develop ya phan ubi ningje ji hamren college mission bi puan ta ningje ji umpanai ke nangi hala dake pulau neli tum ta dak college nangi pulau alam ni tum ningge lo bila te melo se ta hamre la district headquarters amang ke college anta vedet la pen pinita college piji puta ninge ji la pen college chot kalia binang ka dake university si binangi se ta bi vedet ninge ta ninge de alam ni tum development alam ninge se ta ahok development amang alam ni tum ninge ye de ta pen claim de la sini tumning oil asi non ke rat ke ek dak lo la neli tum la regional party tu aphan jom si pe hai hete election hun pe hai hete autonomous state alam ka jingje doji ka che song doji puke
jo bataning tenan ne ko sineli abi ni get klang dak